Each area has a different technique and wisdom how to clean their pusaka. Ya, ini pusaka Pangeran Diponegoro. This is the What kind of flower water would they use? bunga apa aja? Oh iya, ada bunga kenanga, melati, mawar, Rose, kenanga, melati is jasmine. ya, jasmine. Jasmine Ya, and rose, jasmine, jasmine, terus ada lagi itu bunga cempaka. cempaka in Ya, Indonesia, I don't know in cempaka, English. ditambah lagi daun pandan. Daun pandan. Ya. Totalnya 7. Ya, ada 7, ada 7 5. kind of flowers. Tidak harus 7. Not Tidak necessarily harus 7. 7. Kalau 7, 5 itu mengandung makna filosof. Oh. Ya, tapi kita lihat secara sisi ilmiah. Okay. Yes. Then would you put a certain type of oil on it to preserve it as well, or no? Pakai minyak khusus kan? Oh iya. Yes, khusus. you use certain kind of oil to Which preserve kind, it. sir? Kenapa? Jenisnya apa minyak? Oh, itu kadilangu. Kadilangu is the name dari apa Ya, biasanya bahannya? itu dari bahan bunga yang dia berbunga hanya 1 tahun sekali. From a flower essence that only bloom once in a year. Nah, keunggulannya bunga tersebut ya, penetrasinya terhadap benda metal itu sangat bagus. Penetrasi minta serap. That Ini- flower ini has kan banyak advantage. pori, minyak itu bisa penetrasinya bagus. Kenapa pakai minyak? That oil penetrates better to the pores of the weapon. Sehingga dia menjadi protektor ya, protektor pelindung dari bakteri yang menyebabkan karena kelembapan bakteri tersebut pusaka ini bisa karat. So it helps preserve the pusaka. From rust. Ini nggak dipegang, hanya dilihat. Wewangian. Berapa look? Ini ada 7 ya. Ada falsafah juga atau Ada enggak? falsafah, Ada falsafah. Saya terangin dulu, ada Pak. filosofi, Terangin dulu. ya. Terangin Kalau dulu. ya oke. You know have the curve in the crease it called loop. Ya. Loop itu ada loop 7. Loops Ya. there are 7 loops, 7 curves. Loop ya kita singkat saja. Yes. Ya. Di mana setiap perjalanan manusia In every human life, ya itu selalu belok belok ya. always not straight. Every life in human, Yes. they don't go in straight line. They have sometimes going to in a curve. Ya, tetapi But satu saat kita akan menyadari harus kembali kepada Tuhan ya. one day we must realize that we are going back to the true source. Ya. That's why Ya. Secara Technically, ya, secara teknis loop ini that curves untuk pengertian senjata itu for weapon, ya ketika digunakan when you itu use lebih it, mudah masuk. it easier to enter, to penetrate. Ya. Itu secara teknis ya. That's technically. Ya, tetapi filosofi The philosophy ya, pusaka ini selalu dalam posisi yang menunduk. Ya. is always in a position Semua of pusaka. like bowing. You see? Ya, ini selalu menunduk. Like Menandakan pemegang pusaka ini harus selalu rendah hati. The philosophical meaning is the holder of the heirloom or the pusaka has to have humble, has to be humble. Selalu rendah hati. Ini semuanya menunduk. All the keris have that Ya, gesture. seperti ini. Maaf. Seperti ini. Yeah, like this, bowing Ya. style. Jadi kita harus selalu menunduk, ya, rendah hati. Kemudian ada beberapa pusaka yang mempunyai There are other pusaka that has fungsi yang berbeda-beda. different function. Kalau bentuk yang seperti ini, This type of form, this is called warangka. ya, warangka yang seperti ini digunakan untuk kebutuhan malam hari. Oh, this is used for a night purpose. Ya, taruh di sini. Put it in a bag. Kalau yang seperti ini With this type of warangka, di sini it is put in front atau di sini. or in the side. Ini di belakang. This is behind Karena dia lebih mudah pada saat pengambilan. because it is easier when to take. Langsung. Ya.
tentang look, tapi Chris Majapahit nggak punya look.